Nehemia 8. Nehemiah 8. Nā ka hui te iwi katoa anō he tangata kotahi, ki te marae I te kuaha wai, a ka mea kia etera karaipi kia mauria mai te pukapuka o te ture a muhi, o tērā I whakahaua I ihoa ki e raira. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. Nā ka mauria mai e tera tohunga te ture ki te aroaro te whakaminenga o te tāne o te wāhine, o te hunga katoa e mohio ana ki te whakarongo, I te rā tuatahi o te whitu o ngā marama. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the 7th month. A ka kōrero tia ia I te marae I te kuaha wai, I te ata iho ia tainoa tia I wainganui o te ara, I te araro ngā tāne o ngā wāhine o te hunga whai whakaaro. Nā tautonu mai ngā taringa o te iwi katoa ki te pukapuka o te ture. And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday, before the men and the women, and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. I tū anō e tera karaipi I runga I te tūranga rākau I hanga nei hei mea pēra, me te tū anō a Matitia, a Hema, a Anaya, a Uria, a Hirikia, a Maheia, ki tōna taha ki Mautau, a ki tōna taha ki Maui, ko Pēraia, ko Mihaira, ko Marakia, ko Hahumu, ko Hāpārana, ko Hakaraia, ko Mehurama. And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood which they had made for the purpose, and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Ananiah, and Elijah, and Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and on his left hand Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashem, and Hashbaddanah, Zechariah, and Meshullam. Nā whirahia ana e tera te pukapuka I te aroaro o te iwi katoa. I runga ake hoki ia I te iwi katoa, a I tāna whirahanga tū ana te iwi katoa. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Nā ka whakapaia e tera kia ihoa ki te atua nui, a ka whakahokea e te iwi katoa, āmeni āmeni. Me te ara anō o rātou ringa nā tūohu ana rātou koropiko ana kia ihoa, me te ahu anō ngā kanohi ki te whenua. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. Ko he hoa anō, ko pani, ko here pia, ko iamini, ko ākupu, ko hapetai, ko hōria, ko māhea, ko kirita, ko atāria, ko io tāpara, ko hānana, ko peraia, me ngā riwaiti, kei te whakamārama I te iwi ki te ture, tū tonu hoki tērā I te iwi. Also Jeshua and Bani and Sherebiah, Jamin, Akib, Shabbathai, Hodijah, Maaseiah, Kalita, Azariah, Jozabad, Hanan, Peliah, and the Levites caused the people to understand the law, and the people stood in their place. A marama tonu tā rātou kōrero I te pukapuka o te ture me te whakaatu anō ngā tikanga me te whakamarama anō I a rātou I te kōrerotanga. So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading. Nā ka mea Nehemia ko ia nei te kawana e tera tohunga te karaipi me ngā riwaiti whakaako nei I te iwi ki te iwi katoa, e rātapu tēnei nā ihoa, nā tō koutou katoa, kaua e tangi, kaua e pauri, I te tangi hoki I te iwi, katoa I tō rātou rongonga I ngā kupu o te ture. And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest, the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God. Mourn not, nor weep.
For all the people wept when they heard the words of the law. Ka tahi ia ka mea ki a rātou. Kaire kainga ngā mea mōmona. Inumia ngā mea rika. Kua tu anō e tahi wāhi kia kauia mā te hunga kaori nei I taka he mea mā rātou. He rā tapu hoki tēnei nā tō tātou ariki e kaua hoki e pauri. Kei te koa hoki kia ihoa he kaha mō koutou. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Heoi whakamari e ngā riwaiti e te iwi katoa, I mea whakarongoa he tapu hoki te rānei, kaua hoki e pauri. So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy, neither be ye grieved. Nā haere ana te iwi katoa ki te kai, ki te inu, ki te hoatu I tahi wāhi mai tahi, ki te whakanui I te hari, no rātou ka mōhio ki ngā kupu I whakapōkena nei ki a rātou. And all the people went their way to eat and to drink and to send portions and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them. Nā I te rua o ngā rā ka hui ngā rariki o ngā whare o ngā mātua o te iwi katoa. Rātou ko ngā tōhunga, ko ngā riwaiti kia e te rā karaipi, kia mōhi o tea ai ngā kupu o te ture. And on the second day were gathered together the chief of the fathers of all the people, the priests and the Levites unto Ezra the scribe, even to understand the words of the law. Nā ka kite he mea I tuhi a ki te turi e whakahaua e ihoa, rā e mohi mō ngā tama ia reira ki a noho ki ngā tihoka hoki I te hākari I te whetū o ngā marama. And they found written in the law which the Lord had commanded by Moses that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the 7th month. Kia karanga nui hoki kia paku te reo ki o rātou pā katoa. Ki huri hārama hoki kia mea. Haere ki te maunga, tikina he rau oriwa, he rau rākau hinu, he rau ramarama, he rau nikau, he rau rākau rau maha. Hei hanga mō ngā tihoka hoka kia rite ai ki te mea I tuhi a. And that they should publish and proclaim in all their cities and in Jerusalem, saying, Go forth unto the mount and fetch olive branches and pine branches and myrtle branches and palm branches and branches of thick trees to make booths, as it is written. Heoi kua puta te iwi ki waho, kei te tiki hanga ana I rātou he tihoko mō rātou ki te tuanui o te whare o tēnei. O tēnei ki o rātou marae, ki ngā marae anō o te whare o te atua, ki te marae te kūwaha wai, ki te marae te kūwaha o Eperaima. So the people went forth and brought them and made themselves booths, every one upon the roof of his house and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the street of the water gate, and in the street of the gate of Ephraim. Nā kua hanga te he tīhoka e te whakamininga katoa e te hunga e huki mai te whakarau. Unlimited data, all yours this week. Ānoho ana I raro I ngā tīhoka ka ki ai hoki ngā tama ia reira e pēra, o ngā rā no e hoho a tama nunu a tai anō tia taua rā, a nui atu te koa. Who the oncoming 15th, And all the congregation of them that were come again out of the captivity made booths and sat under the booths, for since the days of Joshua the son of Nun unto that day had not the children of Israel done so, and there was very great gladness. I kōrero tia anō e ia te pukapuka o te turi a te atua I tēnei rā, I te rā tuatahi a tainoa ki te rā whakamutunga. Nā e whitu ngā rā I mahi ai rātou I te hākari ai te ware o ngā rā ko te hui ngā nui, ko te mea whakaritia. Also day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God. And they kept the feast 7 days, and on the 8th day was a solemn assembly according unto the manner. Have you finished?